sale kutika bunzaka ilava kutipina ilava kutaka ilava kumuchata chairamba mashaka anbitana dedin nbitana muwachaka I can't wait for the waiting day I wanna dance with my only babe I can't wait for the waiting day I wanna dance with my only babe yeah. My love, my love, my love. Hey, mina iza swaka chauke aka YouTube channel ya swaka chauke TV hi bamandla hi vuyelela ka vanhu hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka YouTube channel ya Matimba YouTube channel ya swaka chauke TV hi ndlela yo fana na yaleyo vito ra mina seri kulukumba ro vatsongo hi mapeletwana ya rona ningo vito ra mina seri kule ngopfu ro vatsongo hi mapeletwana ya rona hey iza swaka chauke aka YouTube channel ya swaka chauke TV hi ndlela yo fana leni kombe ku mi nga mind ngopfu timhaka ta background na view ya kona na swin'wana swa xinepe xa ko lexi humaka la aka video leyiwani because a ku na nkarhi wa mapelo wa ku hi nga tshama hi endla video minkarhi ya ko yi va hi ri tsana na minkarhi yo tala hikwalaho ka ku tirha na swin'wana hambi swi ri tano ni voni hangalasa a posta video namuntlha a kombisa timhaka ta ku u le ku vuyeni ka Gaza u la ku humesa album kumbe u la ku humesa u la ku humesa tingoma ta yi2 kumbe the whole play however anla ku hi vala ngopfu hi hangalasa ka siku ra namuntlha ni lava ku hi vulavula hi ku album ya Benny Mayengani ya this year yi ta va yi ri njhani album ya Mr Poster this year yi ta va yi ri njhani ku ya endleka yini December. Okay, hangalasa, we cannot run away from the fact yaku hangalasa is one of the best wa ku tlanga ti beat ta electro di blind di said ya kuna ndisa tingoma is very good that guy but then lexi n'wi beat ku hangalasa u give up a simple and u bitwa ngopfu na hi consistency ya ku humesa tingoma kumbe ya ku va koho ka Facebook because nowadays social media especially Facebook it's one of the best loko swi ta ka ku promota swilo mavo ngopfu tiqambi ngopfu aka vona and hangalasa